Obras kolar ubade shanknor jang kedor bar right besan ulu bagi yo bantep vote ha ke election syak yang dorbar jang ke United Khasi Jantia Autonomous District Council Badminton Khasi Autonomous District Council Henry yaki par shimla itu kum ke riulum ke ne ke jela ubu ke jingkeli ya ke Sarkar Meghalaya bat kumjo ya ke District Council sakat nosnem pidang ya ipet ya ke ne ke pang namar kim de kinong bay ki de ki traish nong na ke jela menswadang de ke Assam ki hab ha ke jela Assam Andalayo ya ke jela Meghalaya kele hab ha ke Meghalaya sa ke epat dang duna man ke election MLA bat MDC ki thep ya ke vote ke jongki ha Meghalaya bat ki HADC ha baya kran bat ki bor sarkar pat ki ong bakindang ya pet sakat no por kindang ya pet ya kene ke jingdwa ke jongki kum ke dor bar rai bat ki basan ki dawa ba ki deban yono ya ke jing itu kum ki riulum kene ke jela Meghalaya kum kinong yalam ke dor bar rai ke la ya kenduru ya MLA jongki u Charles Marngar bat ke le kran ya kene ke phang bat wat na ke liang jong siem ke hima khai rem ru ulade ban ai ke jing tho sha menterang ba ke jela ban pentik kana ba ke de ki kon ki hajar jong ke hima khai rem keren channel dia jong jiwa lalu ya balai ada minta yang di sokar kalau nalur ba itu kilong nanglong pun itu ada minta ngi nang stom ba kalian kiwe kita ada barai kapan de nakarpan akan di channel jong baro de kanang mapan koi kamkia akan di channel dia jong jiwa lalu dengan kuat ngiladon garaj sunrise sakra lumpuy makro mayong amjong de nalo pa kitulah itu ide kun hajar jungka khairim sim tingi penpau ne akan dengan sim tasngi kanang baki poy kanang ka disensil ana apo mikala jila di katpat japi kanang baki itu no jangi kanang makahok ka register ide banyo ka isti jungi dah kan diga sukses ka babad dangwan minta danglong no lalu itu kamdon ka penting jungi ki chat pindring di lalu diwalalu balik minta nadu endai minta lapau minta lantang la aja di kerpat ya fi pau kala akas dan kalian datang kata ka khairim ro la itu bhag santai ka sandra tu kata ka diwara kitiwa ki lalu idon kala jong katin ka ajinji karyam bako taniam karpon itu la itu balai yang ini kalian safar buat ailat yang ini banyak ST kaham ini himdir kini OBC ini kita kaham ini tribal pakka kita pendiri lalung kitiwa kahambori boy bun bakalla kasino ente daladon ku banyak persen gitingilah apa mahati area te la itu nanti hinde minta pat abale pan ST ngistom ha hapa hable daga cek kasih apa cek bohoy kamu ngin ai nimde ki cek bohoy ngidul laga try dengan penpau ngide ki try lalu kitiwa tanggasa nga penpau ya pihak yang jadi channel jongki kana makan penpau kana makan tipna kami lihat sokar ka hokti kari disuri ngidon karat kari tidon kilom don longsan ngidon na penpau na yang sunrise kumba danglong chua tengi kuwa penpau minta kamkia kam sapriang lo yang ikicai pindri diwa lalung apo mikhalia jungi apo ribo jungi ide nisa nadu hendai mendai nadu himnang batai nadu hendai mendai ngidon banyak apori kasih nadu balenglong baro ri India kinang sinca gitoli ru ngidon adu mentar nadu hendai mendai ngidon nama kalau ngawai kajing keren ketin kasingi duna ban keren sama penon jadi sebenarnya don bakla honore dabang ide ka kun hajar khairin dengan mulai sibun ya baro channel jongki balai ka disekonsil yangi nalobrangi thebot nadu ndem dangi thebot nadu bas dang ka disekonsil ki thebot kini ki chai pindri diwala lo balai yangi kim ai kata ka ST jungi balai kim ai ka hok jungi kadawa yu ka banang wit nang pat island jangi ikuatif chai gi yonem yo kata ka hok jungi kata ka ST jungi balai kim ai jangi deka thebut istipat jangi thebe jongka disekonsil mon kapor dadu entai mintai abalai mangi ki penstom ini ong tongin saai delano kin ai jangi ikwa pentip lano kin pencai jangi lano declare jangi kahok jong i kamno ngin ai kata kacait pohoy kamno ngin ai kata kacait kasi ngidon laga jongka tribe ketiwa lalu di penpau
kani ka cacungi nalor patip yangi kile ku bom tip nagaliang ka district council nagaliang nagala government ada la mana sarkar kawan ruk syu umbet katan hok chombe banyo lano katan hok kata hok kin ayangi iko penpau kanang ban dimno nagaliang ka nagala sarkar kani ko kadang nyai kan dikas sarkar NPP te plek iko pan tip kani gajing stom jungi ka ST balik pan are yangi ka ST hadu minta nang kadawa yu ka gadon kata ka kendon ka bae yangi tingi kuatip